whether uChristmas noma kusuChristmas asazi futhi asingeni bofuna ungena protector manje masithintane indaba sengiyacabanga ukuthi kanti umotho kahle ayikho idate kaJesu ukuthi wazalwaneni asipalelwanga yona mhlawumbe khona benze history abayaziyo mangathi wafanele sithole ngafanele sisigubhu kodwa la ngokombhalo kanti akazalwanga uJesu akazalwanga nge25 eBhayibhelini akukho ukuthi wazalwana uthi iBhayibheli lishintshiwe iBhayibheli eze la eBhayibhelini athi libhalile izwi kaNkulunkulu ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokusolulwa. Why do you quote the very same Bible othi liphenduke ezweni mengabe ukuthi wena ulikholo? How does it make sense? Yebo ngoba fanele uthi hayi angisaquote mina eBhayibhelini bese wena kuzela neBhayibheli okufanele sihambe ngazo siconfuse. Umoya weconfusion awubuyi kuNkulunkulu. Akekho umuntu ongathi ubuya kuNkulunkulu afika asisuse eBhayibhelini bese eshiya nowhere. Ashiye nje sime siqinisa sePatmos. Mase simbuza ukuthi sifundeni yena uyaquote eBhayibhelini walela thini? Abelo ngibona. Abasiya Jehova. Indakala abantaza. Okay asizelana ke. Nabantu abamnyama basetshenziswe kakhulu. Bayathanda ukuworship. Abana moza kwabantu abamnyama. Thina sine pride nje efile thina njengabantu abamnyama. It's very painful. Sibe so ngenza ngathi ubuntu. Ithema ubuntu akusiya abantu abamnyama. Thema nje ubuntu akusiya abantu abamnyama. Ukuthi nje sibiza ngezinto. When it comes to the dopest show, of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Do one story at a time and one testimony at a time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell as well as join the membership and also donate. Our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that. We highly appreciate it. Please help us to donate. We want to give our sisters sanitary towels, so please help us to donate to our banking details. So thank you so much to those who are watching the episode until the end, giving thanks as well as not skipping the ads. Thank you so much. James, are we on grace? It's God's time. We're on grace. Yeah, ngiphethe ubuntonga namhlanje. Yeah, last time masivakashele bekanoba untana. Bekhulunywe indaba ejulile ndoda. Aw. Yeah, yakhumbula I think last episode bekhulunywa nge-tithe. Yeah. Hey, James uyikhumbula ngempela lezi. Mangabe yini ezayithayo ngiyazilalela lezo. Uyalalela impela uyalalela. Hayi, khumbula kahle. Hayi ngathi ngimuzwa nayo uthi usayolobola. Hawu. Ayitenhle khona. Lobola lobola. Hey. Tata. Yebo. Mkhwenyana wethu. Yeah, it's God's time. Yeah. Ngiphethe wabumntungwa namhlanje uthi kunento afuna ukuzoyikhuluma impela namhlanje. So uthi hayi angifike insizwa. So wabumntungwa siyakwamukela kwishow futhi siyakubingelela sekunesikhathi singakuboni kodwa siyajabula ukuthi sokhona mawungabingelela nje ababukeli emakhaya bese sihla lapha ekodaba lethu. No ngiyabingelela kakhulu bafowethu but Chris nawe James no Ganda ngala. Yeah seyisikhathi sesidanyana. Kodwa ke siyawubonga nje wonke umsebenzi. Siyawubona uyaqhubeka. Yebo. Usemsebenzini. Yeah siyabonga kakhulu futhi nokusimukela. Hayi njalo baba umntungu njalo kusekhaya. Yeah. Masinga yini namhlanje sikhuluma ngayo and yini abantu ngathi ababukele emakhaya mhlambe bazoyifunda namhlanje. Yeah kuninganyana kodwa mhlambe before ngene lapho kunezinto engifisa nje ukundlulisa. Yeah. Ake sinibonge nje mhlambe abanye abanokufika la bakwenza lokho kodwa kukimi ukuthi ngikwenze lokho. Ake sinibonge nje umsebenzi omkhulu enwenzayo. Ngikhuluma umsebenzi wenza ukuhambisa indaba zikaNkulunkulu. Yeah. Abantu abaningi bayafona, baya confirma kubazalwana ngokuhlukana. Enikiningi abazalwana bakufunda. Ngizokusho lokungananazi. Niyingxenye yaprofetwa. uNkulunkulu uma ngabe ekhuluma ethi ivangeli lombuso kufanele lize lihambe umhlaba wonke. So nani ngakazalwa nani ngazi kodwa namhlanje ngizokhuluma inqaba kunini. Emqondweni nasenhlizweni kaNkulunkulu nani ikhona ekutheni nizoba ingxenye yalabo bantu
sinina nodwa bakhona uKhoda to Media bakhona uST Media siyakubonga kakhulu nje lokho enikwenza ukuhambisa indaba zikaNkuluNkulu nivula inhliziyo yenu ukuthi umlayezo kaNkuluNkulu ufike kubantu ya kuyinto nje enhle kakhulu uJesu Kristu nalabo abayoniphuzisa amanzi banomvuzo egameni lami bayoniphuzisa nje amanzi egameni lami ukuthi khona umvuzo wabo so ningadangali nazi ukuthi uNkulunkulu kukhula nibekele kona ngaloko enikwenza ukuvulela abantwana bakhe bazoshare umlayezo awumisele ukuthi izwe lonke libuyisane naye ngawo injalo bomuntu ukungena nje endabeni ngidlulise futhi okunye ubaba uNtuli bekakhona la announcer indaba ye event ezoba nge-13 zika June I'm part of that event izobe la David Pine umthombo olwazi okay ubaba Khumalo la khuluma ngaye mina loyo sizobe sisonke umcimbi uqala ngo9 kuze kusho 7 siyabamema abazalwana beze invitation ibhalile lapho ukuthi a man who saw Jesus Christ face to face or God face to face come and hear what your Lord is saying to you kukhulu kakhulu uNkulunkulu akwenzayo ensukwini zokugcina and sicela ukuthi abazalwane babe ingxenye yako lokho babe khona bezokuzwa ukuthi uNkulunkulu wabo ufuna ukuthini kubona bane kuthiwa bekwenzeka ngilafo kunimema nani ukuthi bekungakuhle ubane kuthiwa benizobe nikhona ngalelo la sishuthwe yini kodwa ke asazi kuselekini lokho yini bekungakuhle kakhulu 13 June Saturday yeah 3 weeks from now maybe sikalibeke eceleni lo viki sivele stream ne yayibona indaba engakuhle kakhulu leyo kuqala nje the many things ubaMntula ikhuluma lapha ayokuningi kakhona akaza kukhuluma la so we thank God for him no I think sizoyistreama sizoyistreama la siyajabula kakhulu sinajabula kakhulu ungidlula ke ngenodabeni as much as bafowethu ni kulokhunjani nikuhambisa umlayezo kaNkuluNkulu konke kukuhle ni part of media kukhona ama mainstream media kukhona ama social media so umsebenzi wena nikhetha abantu ukuthi abantu abafikayo la ubani njengamanje benizwe proposal lemfuthu abekhuluma ngayo nithi so anikhethi bala lomuntu so sonke siyeza size egameni lika Jesu uthola ukuthi abanye beze egameni lakhe kodwa ababuyi kuye so ngifuna ukuxoxisa nje ibandla lokuthi ibandla libe careful ake ngichaze into engakazi ngajwayelanga futhi ukuyichaza ngiyomunye umuntu engazi kahle ukuthi uNkulunkulu wambiza despite the challenges that happen comes my way and many other things ezenzakala but I have no doubt ukuthi uNkulunkulu wambiza imbizelo ukuthi azofakaza umlayezo kaJesu last year I think if I'm not mistaken again God confirmed it to me through a dream it was nje a dream enza ngenye indlela but he spoke in heaven in that dream and he said no phelelana omunye wabantu engambizela ukuthi azofundisa ibandla lami indodana yami so I know very well Jesus Christ I think it was around 2013 or 2014 appeared in a trance to me ezongisiza ke khona lapho ngisihlala ezola 1 I was under a spirit sasengihlasela ngingakhona ukulala ebusuku ngicime ilight ngendlela nginovalo ngakhona konke ayenzeke empilweni yami so then this fear increase or grew what I remember ngise Canada ngumsebenzi ngalala ngilokhunjana ama light on because ngangisaba ukuthi mengingacima there is this spirit engizwayo within me ukuthi it is surround me it was a spirit of fear and it was inviting the devil in my life so one day and then I decided no I'll never sleep with light on anymore and then I cime light so ngithe mangiqeda kuyicima nje I heard a voice yathi kimi the devil himself is here and then I felt the spirit coming in my with my door umnyango wami usekudeni nombhedo wami ngihlala egarage masingena mawungena lo moya vele uze bese ufika uhlala above my head above my pillow and then I was thinking to myself ekaze sekuzokwenzakalani ke manje and nje within a split of a second ngaba ku trends ngalo mina yazi ne trends yaba Peter se job and then mangu trends kanjalo then I saw Jesus but ngambonela kude and then he was with 2 other men I don't know abo bantu ngambonela kude yabona nje it was faint picture khona kodwa ngu trends and then he started speaking and he spoke and he said to me son you are favored
And then in that dream, then I started speaking. I said, speaking to the devil, and I was saying, I'm not afraid of you in the name of Jesus. And I woke up from that trance speaking or uttering those words. So from that day on, I've never been feared of the devil. And then God gave waqala ungitshengisa amandla akhe. I think that was the reason behind angiyekela ngibe nalifi. Ukuthi when it's come to Jesus and devil, I know there is no comparison, there is no competition. The devil is like a fly without wings before him. And akukho ukuthi makufika uJesu uSathane khona ama chance awathathayo. So I know ipower yakhe. So what I'm saying kunina bafowethu nakubazalwane emakhaya ukuthi engikushoyo akusinto engicabangayo. Izinto kumina uNkulunkulu ayikhulumayo through his spirit. I'm one of the person conversion yakhe eyeza through testimony. Ngake ngayisho le nto le. Intombazana abathi Angel Kazambrona wase Ecuador. Abantu abafana noBamtula abake bathathwa bayiswa in hell, in heaven. So coming from a background lokuba umpostoli 12 apostle, I understand. I wanted to listen to that lady with ukumphikisa yebo lonto ukuthi ngifuna ukuzwa lamanga akekho umuntu ezulu nathi nasazi ukuthi izulu ngaphakathi kwethu lisefubeni zamadoda so ngithi akekho umuntu ongayezulwini ngithaya ngilalela waphela 3 minutes I was captured kwilokhunjani kwicomputer ngibukele le ntombazana she started speaking izinto hey Jesus Christ kwanjani I had many things azisho. But there's one thing yangibamba izwe lithi no one but Jesus. Ababeqala ukungibona ngisanda kusindiswa. They were even shouting at me but no one but Jesus because that was my message, no one but Jesus. Namhlanje kusesenjalo. Ngifisa abantu bazi abazalwane bazi uthi ivangela likho ngenye into. Ngizolungisa leyo nto. Abazalwana bangathathwa izinto nanemlayezo buya kuSathane. Sekunemlayezo buya kuSathane straight manje in the name yokuthi bathi abantu babe nombono. Asiphiki imbono ikhona as I've said ngi13 uNtulu uzoshare imbono which I believe they're coming from God. But kukhona imbono eqhamuka kuSathane straight. Now ake ngisho something ukuze ngizokale kahle ngenze foundation. uSathane ayikho into ayisebenzisa noma akayisebenzisi into engabuyi kuNkulunkulu. uSathane ulinda uNkulunkulu enze something naye bese ezothatha leyo nto ukwenza lento afuna ukuyenza because uma into engaveli uNkulunkulu ayinawo amandla. Nawe ngichaza ukuthi uma uSathane ezokhohlisa umuntu akayanga wayokhuluma kumuntu enye into. Into yokuqala ambuzana ukuthi uNkulunkulu ushilo yini. Confirming wanted to confirm ukuthi lento ivele kuNkulunkulu hayi ngoba engazi ayazi. Uma umuntu ngikhuluma ngoEve confirm ukuthi yebo uNkulunkulu ushilo. And then the devil used the very same word ukudeceive umuntu. Now amanga kaSathane kusukuthi uSathane ukukhuluma into engakazi yenzeke. Uthatha into eyiqiniso bese faka amanga kuyona. Lento ebizwa ukuthi deceit ukuze abantu bakhohliseke. There is why abazalwane bezokhohliseka nasensukwini zokugcina because uSathane akezi ngamanga futhi ngamanye amazwi akezi ngento engekho. Uza ngento ekhona kodwa ayitwist. So that's the strategy of the devil. So lapha kuEve uthi ke yebo uNkulunkulu ushilo leyo nto leyo kodwa into eyenza ukuthi uNkulunkulu asho njalo ingoba ubona ukuthi mina nizofana naye hayi ukuthi akashonga akasho ukuthi akashonga so kodwa uthini ingoba nizonjani sodlanini nina uze nifane naye then we know ukuthi emva kwaloko kwenzakalayo so ngizothi abazwana babe careful ikhona imibono kodwa leyo mbono ayibuyi kuNkulunkulu igama kaMsindisi wethu uJesus umuntu ozoqhamuka azothi igama lika Messiah lika Christ akusuJesu akabuyi kuNkulunkulu ubuya kuSathane straight. Yes, we know ukuthi in Hebrew igama lika Jesu uYeshua yaMashiach, but we are not Hebrews. We are black people, we are Zulus, we are Sothos, and that is a translated name from Yeshua. Noma bathi Joshua or however you call it. Sithi into sithi igama lika uNkulunkulu kaKristu uJesu uJesus. Thina sinikwe lelo gama enesiyawazi amandlalo. Lelo gama lelo ilona gama elaphakanyiswa. Emhlabeni, ezulwini nangaphansi komhlaba. Alikho futhi elinye igama esinikiwe lona. Ngifuna icacela akekho umuntu ozoza athi ubuya kuNkulunkulu azophika ukuthi igama lika Messiah noma lika Kristu uJesus akabuyi kuNkulunkulu lo muntu
futhi akekho umuntu oyothi ubuya kuNkulunkulu noma ubuya kuJesu oyothi umbala kaJesu wawumnyama noma umhlophe. Asinali ivangeli lembala noma ivangeli lithatha soshumayela ngembala nanokuthi igama likaJesu kwakungasiyo bani. uNkulunkulu wayengeke ukuthi mangabe kuzokwenziwa iBhayibheli bese zohlulwa abantu ukuthi abantu bazodeceive umhlaba wonke ukuthi uzonikwa indodana yakhe igama wrong. Sisindiswe sonke njengoba umhlaba wonke usindisiwe under ilokhunjani the deceit of the devil ukuthi igama likaKristu akusiye uJesus. So naku la ngikhona ke bazalwane ngifuna abazalwane bakugade ilokho ukuthi abazalwane babe careful akusi yonke imbono ebuya kuNkulunkulu eminye imbono ibuya from the pit of hell. Alikho ivangeli esinikwelwa nothiwa kuzobathiwa ivangeli lokuthi sifanele sazi ukuthi amaJuda ayemnyama uJesu wayembalweni bantu uNkulunkulu wayethandwa yokubhala la sifundeni ke wayokubhala manje akakufanga ngoba kwakungenasizathu. Cela nje siqale la sithole le ndaba elapha ku 1 Timothy chapter 6 uverse 20. Ufuna ukukhuluma ngolwazi okunisilo. Ethi umpostoli uPaulo ukhuluma noTimothy. Timotheo, londa kahle okubekiweyo kuwe. Ugweme ukukhuluma ukuyize nokuphikisana kwalokho okuthiwa ukwazi kungesiko. Ukuthi abanye bekuvuma baduke ekukholweni. Baningi abantu namhlanje abamukele lezi zinto ezibizwa ukuthi ulwazi kungesilo. Lento ikhipha abazalwane abaningi ekukholweni. Ukukholwa komuntu emhlabeni kume ngomuntu munye uJesu. Ukukholwa okusindisa umuntu kume ngomuntu munye uJesu. Uma umuntu ekholelwa kwezinye izinto ezingezi ngoJesu mengikhuluma ngoJesu lo washunyelwa ngabapostoli ngendlela iBhayibheli libhalwe ngakhona loyo muntu loyo uwile ekukholweni. Na kukhona ukulwazi namhlanje olukhona iBhayibheli likhulumile ngalolwazi ukuthi abantu egathini zokugcina bayoba nolwazi lwazi liyokwanda. Kukhona ulwazi olungenayo even nasendlini kaNkulunkulu kodwa umuthi alibheka lolu lwazi akusilo ulwazi olusebenzela insindiso. Ulwazi olukhipha abantu ekukholweni. Mangithi likhipha abantu ekukholweni elisusa abantu kuJesu Kristu waseNazareth okuyena yena ndodana kaNkulunkulu. Lisusa abantu evangelini kuyelana ngokushunyayelwa uJesu ngabaprofeti kanjalo nabapostoli. Bese libabeka entweni zabantu nasemlayezweni kaSathane. Alilethe enye into. Liza lolu lwazi liza ngomlayezo wona lo kodwa liyawujika liyawutwist. Kunabantu namhlanje abashumayela ukuthi iBhayibheli esilifundayo leli la twist. Right? Alitwistanga ngokuthi kodwa mntwana. Yeah, sizokuza lapho. Whether litwistiwe noma litwistwanga kodwa ingqikithi yomlayezo khona. Namhla litwist uNkulunkulu wayekhona. Webazalwane, ufuna ukutshela something. uNkulunkulu wethu akalali. The biggest mistake that we can do or make as abantu ucabanga ukuthi uNkulunkulu izinto mazenze kusukelela. Thina siyalala thina. Futhi asazi yonke into. Hayi lo wethu uNkulunkulu. Akalali, akezeli, futhi akakhohlwa. Into ithi izoqala ukwenzeka. Ingakenzeki ebe nesiphetho sayo. Akukwazi ukuthi abantu it can surpass uNkulunkulu. Bese insindiso kaNkulunkulu kuthiwa izocindezeleka angeke senziwa ngoba naku sekukhona mhlawumbe abanye abakhipha amagama athize noma bakhipha into ethize elokhunjeni eBhayibhelini. Uma kwenzeka lokho kwenzeka uNkulunkulu usuke ekhona. Then asikwazi ukukhathazeka ngezinto uNkulunkulu kwayena avumile zenzeke. Lokho kula ake sifundiswe kusanele thina ukuthi sisindiswe. Kunezinye izinto eziningi uNkulunkulu noma uJesu Kristu azenza nabafundi bakhe ezingabhalwanga. Izwi kaNkulunkulu lizithi ubani ekuthiwa zabhalwa iBhayibheli lingeliphatheke. Right? Ngoba inhloso kwakungasi ukubhala izinto eziningi uJesu Kristu akhona ukuzenza. Right? Kodwa ukuthi andlulise umlayezo ukuthi umuntu usindiswa ngoKristu Jesu. Na uma ngathiwa nje uNkulunkulu ubhala nje kusisindiswa ngokuthi uNkulunkulu wenzani. Abazalwane ngabe phela leBhayibheli elincane kabi. Zingaki uNkulunkulu izinto azenzile ekhona emhlabeni ezibonwa nezingabonwa. Right? So now imessage yami la ngenzeka ukuthi khona ama version amaBhayibheli ashintshile. Akhona kodwa ayiwo original. Njengale ngiliphethe nje alinankinga leBhayibheli engiliphethe.
le right le mere fact ukuthi igama lika Jesu it was transliterated it doesn't mean akusesilo akungenze example ngegama lami ngiphelelana right uma kuthiwa transliterated right lese singisini ungalibiza kanjani ngesingisi PHE you don't say phelelana PHE PHE it's fair phelelana that is translated no transliteration yeah no translation akufani you take the words as is but ulibeka you see wena kana kathi ubuthi yini so as igama lika Jesu that's what the Greeks try to do with the term Yeshua abo Johann kokwabo Yohanan but Johann yayibona lonto le those were words that were transliterated so akulishintshe igama lami lokuthi mina lithathiwe kwathiwa kumele bizwe ngesingisi ngufelelana liluze imini ngesizulu uma ufuna imini ngiyalo kumele uze kimi ngani ngesizulu so now yonke lento le abazama ukisho ayihlangani nalento uNkulunkulu ayibekela ake sifunde nje mhlawumbe elinye ilokho njani iverse uze sithole ngifuna ukuxwayisa nje bazalwane kukhona izinto esizibona zulwazi kodwa zisilo ulwazi ukuthi uJesu Kristu wayemnyama amaJuda ayemnyama noma emhlophe is neither here nor there lento esizama ukuyenza manje ukuthi ivangeli sifuna ukuthi lizwakale ngokuthi associate nabantu abamnyama therefore lizokhukhumeza thina noma zonika thina ukuthi ngathi sibakhulu boNkulunkulu ayiyonto ayinamsebenzi leyo nto ayisho lutho le number 1 uJesu Kristu wabethelwa yiwamaJuda then does it mean ukuthi uJesu Kristu wabethelwa abantu abamnyama because I've asked many people ngibabuza lo mbuzo ngithi okay it's fine I accept amaJuda kwabantu abamnyama do you mean abantu abadayisa uJesu abantu abamnyama they don't answer me they run away from that question because manje abafuna uassociate nezinto ezimbi ezenziwa amaJuda kumanje amaJuda aphuphuthekisiwe ekuthena zevangeli kaJesu ababukela abalumukela qwaqwa moyaleka Israel la kubhonywana khona njengamanje basathandaza babheke emabondeni bafaka amathabheni leqoke encane base no rabbi basafundisa ngomthetho basakhonza ngesabatha basagcina zonke lezi inkonzo le why because baphuphuthekisa ukuthi kubambulelwe indaba kabani kaJesu right so it doesn't help ukuthi umuntu uzothi ukuze izwakale kahle indaba kaJesu kufanele sithi wayemnyama namaJuda emnyama then lento into yabantu abamnyama akusinto yabantu abamnyama umuntu nje ushuma lelo vangelo i-racist umuntu nje ozala afika ukukhuluma ngendaba ukuthi uJesu wayemnyama noma i-racist lelo be that person it comes from in ilokunjani abantu abamnyama because kunalento ukuthi black people cannot be racist amanga lawo black people can't be racist ivangeli lika Jesu alingumbala limi ngegazi nangomzimba kaJesu alimi ngumbala ukuthi wayemhlophe noma wayenjani ayisho lutho lonto I add nothing ilo lwazi oluvela ngabantu bethi abantu banolwazi kodwa muthi alibheka lolo lwazi alisizi umuntu instead likhipha abantu ekukholweni okuyikona kona ake sifunde nansi enye incwadi mhlawumbe kuye lapho Timothy 1 chapter 4 ihloko sithi uPaul ufundisa uTimothy ukuba alwe nabahlubuke ekukholweni kule khathi esikuzona abantu abaningi bazohlubuka ekukholweni bazosuka kuJesu ngenxa lolwazi olandayo muthi alibheka lolwazi how does it edify umzalwane alimsizi ngalutho ngiyibona lonto le uma ivangeli selizoma ukuthi manje ukuze lizwakale kahle kufanele ukuthi uJesu wayemhlophe alimsizi ngalutho umuntu how does it help ngoba uma uJesu Kristu wayemhlophe wabethelwa yibo abantu abamhlophe ngiyibona lonto le kanjani amaRoma the Roman citizens amhlophe siyabelungu ubani owayeme phambi kwakhe uJesu kusoPilato na ukuthi uJesu wayemhlophe nokumsiza ngani ngoba leyo nto le kubane kuthiwa lentima ngabantu abamhlophe ngabe phela uPilato azabambethela uJesu bane kuthi uJesu wayemhlophe lento abantu abamhlophe ngabe uPilato bathi hayi wakwethu wena ulele thina yebona ayihambi lento ngimbala amaJuda yiyo ayeshawutha ethi asifuna nokuthi simshushise lelo law babe ngabe sambizi nangegamba ethi asifuna nokuthi simshushise lomqambi manga nangomthetho wethu zifuna umthetho waseRome because isigwebo sakhona sihle siyabethela
bathi mbetheleni ngomthetho wamaro even ukushaya kaJesu ngiyizwa abazalwane bekhuluma indaba ukuthi uJesu Kristu washaywa imba imilokhu imvimbe u40-1 ayikho lonto le Jesu ashaya ngemvimbe u40-1 kwakumthetho wamaJuda lo kushaya 40-1 uJesu Kristu wapunishwa according to punishment ye-Roman law ngoba lapha kaIsrayeli kwase kuphethe amaJuda amaRoma under umbuso kabani amaJuda uIsrael ephansi kombuso wamaRoma this is why kunoPilato la a Roman citizen a governor because the Israelites were conquered by the Romans kingdom so ngithini ngisho ukuthi lezi zinto zenzeke whether kwakukhona abantu abelungu noma ukhona abelukhunjana abantu abamnyama those things are neither here nor there what is important ilento uNkulunkulu ayenzela umuntu ngoJesu right asizweni ke lithi ke izwi kaNkulunkulu lapha ngifunda u1 Timothy chapter 4 verse 1 kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bakuhlubuka ekukholweni benaka omoya abadukisayo nesifundiso zamadimoni zikhona izifundiso zamadimoni eneziya ngokuyaziyanda bazawona babekhefula amadimoni imimoya yobumnyama imimoya yokungcola ekhona ukubonisa abantu imimoya ilokhunjana imbono ekhona ukuprofeta amadimoni imimoya including uSathane ene history ne-information ngabantu nangezinto ezinye ezizokwenzeka kenzeka imbono eqhamuke emadimoni nibe accurate kenzeka isiprofeto samadimoni sibe accurate njengezangoma izangoma kuyenza sikutshela iqiniso but akusho ukuthi lokho ukuthi ngoba utshela izangoma iqiniso sisebenza ngomoya kaNkulunkulu prime example nje lento enza kulokhunjane kuSaul Nkosi yokuqala yaka Israel kwenzakala yaya konedlozi wesifazana eInadori why lo wesifazana wayitshela iqiniso wazi wavusa nomprofeti kaNkulunkulu emathunini ngiyangizwa umunye ekhuluma athi akuvusanga uSamuel kwavusa uSamuel lapha ngoba lo moya wedlozi before kufika uKristu uJesu wawunamandla phela sikhumbula ihluthelo sokufa nayides busisasandleni sikaSathane Sathane bebusa phezulu kokufa abefuna kwenzeka bekwenzeka ngomoya wakhe lezi zinto bezenzeka apha until kufika uKristu uJesu amphuce lesikhiyi that's why izangoma zanamhlanje imphuphe nje senamandla sangoma zakudala zayithwa semanzini zibuye nenyoka ngoba umoya wedlozi akusuma abantu abangasekho umoya wenyoka umoya waSathane ngeke ngifundise ngelinye ilanga lo sayizafundisa lonto ngale nto ku-quarter to minute kunomehluko phakathi kwedlozi nomoya womuntu ongasekho there is why kule ncwadi ka1 Samuel chapter 28 ithini uthi uSamuel uthi ngivusele ngedlozi ongasekho so kukhona idlozi elisetshenziswayo ukuthi lizovusa njani lo moya wedlozi umoya omaphakathi nendawo this wabizwa medium ngani ngesingisi umoya omaphakathi nendawo ukhona ukuhlanganisa umuntu ongasekho noma ukhona ukuhlanganisa izinto zikamoya nezibonwayo kusetshenzwa ngalowo moya but it is that spirit is coming from the lokundane the kingdom of darkness but ngiyokhuluma ngawo ngelinye la so ngila zikhona namhlanje ifundiso zamadimoni incwadi mayiqhubeka ithi ke ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza wabo benqabela ukuganana bethi akuzilo ukudla akudalileyo uNkulunkulu ukuba kwamukelwe ngokubonga yiba abakholwayo nabalazi iqiniso lento ihamba izifake nalabantu yazi abakhuluma ngengulube yazi umuntu ungaqhubeki nendaba lento le ayahuasca i right ini lento ayahuasca what is ayahuasca ya ukhona akazi khona ukuyibona usemncane hayi Muhammad demon loyo hayi Muhammad demon mayi ngekho nje la Muhammad demon ifana no astral traveling yazi astral traveling lokuthi uphume ebusuku uhambe ube lokhunjana uphume umphefumulo wakho yonke lonto bakhona ukwenzisa ukuthi uzenzele zonke lezi zinto lezi demonic wrong zonke lezi because konke abakuphuzisa yona yayibona then you faint akazi noma you I think it's the same thing. I think isn't it the same thing about isitshenziswa izangoma because ngeke ngizobathi izangoma amathwasana khona umngane wami ukwathwasa wabuya nginyawo ekuthwasela ukuthi ubhethe
shuthi Gobong. bebepula ayenze or whatever athi akaboni nithi but then bamphuzisa something ezomenza ukuthi abone so yes meke ngitshela ukuthi Ghana ngikubona la ukhona ukuthi wenza ini ngasiphi isikhathi so nayo ukuthi uyabuka umuntu angeke ukuthi kumele ngiphuze lento ukuze ngibone so Beko I indaba. think it's the same. yeah now lento le so abantu abaningi bayenza especially ama celebrate ngathi ayithanda ahamba ayenza ama celebrity siyazi vela amthanda ke kusathana amaningi iswaya amaningi akhona akwi Illuminati so singakhuluma kuse now because vele I platform le akhulukazi platform yakhe usathana kodwa nje leyo isho nje out into mayingekho la ingavunywa ngoNkulunkulu ngokumbhala bazalwane bokwazi wrong into ukuze ibe right ifanele uNkulunkulu ayivu ziningabe izinto abantu abangakhona ukuzenza spiritual kodwa uNkulunkulu azalile ukuthi abantu abazenze because uyazi ubungozi bazo so la ngikhona ngizama ukugcizelela ukuthi abazalwane babe careful lesikhathi esikusona ngendlela ulwazi olanda ngakhona nembono yanda ngakhona kunembono eminingi evelayo kodwa inhloso yawo ukuzosusa abantu ekukholweni yabona nje le verse molufunda lithi kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngesikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni banaka umoya abadukisana nezifundiso zamadimoni sesigcina sinaka lezi zinto kanti lezi zinto zizosikhipha kuphi ekukholweni ekutheni sibamba uJesu sikholwe lento uJesu ekushiwo ngayo akukhulunywa ngaye and then sigcina sinake yonke lezi imfundiso lezi sikhiphe ekukholweni khona into elibalayo ke lelizwe engifuna ukuyithinta ngoba ngivele ngayithinta budla ngifuna uyicacisa kahle lapha ku3 ithi benqabela ukuganana bethi akuzilo ukudla akudalileyo akudalayo uNkulunkulu ukuba kwamukele ngokubonga yibo abakholwayo nabalazi iqiniso ngase ngikhuluma indaba yenkulumo yazi lena yasidivide sibandla abanye bathi inkulumo ayidliwa abanye bathi engadliwa abanye sebeze bafana neKFC bengidla iKFC nje eksena amanga KFC yadliwa ayidla inkukhu le inkukhu nje asazi futhi la isukhandwa khona ukuthi kodwa thina sifike sithenga inkukhu tshela ukuthi inkukhu awuyidla inkukhu Chris iKFC inkukhu right so iKFC yadliwa naw angidluleke ngifuna ukuchaza ngizwa ngifuna ukukhuluma ngombono wabantu engingazi bayithatha yabona nje iMcDonald's siyayidla whether benzani emakhoneni sokuthola lo ngelina kodwa sila ungayiyeka ke wena engasayidlini okay so buya yadliwa iKFC so ungayiyeka wena ungayiyeka right ngokuthi wena health wise uthi wena ikuphathi yeah owawuyithandi nengulube ngokunjalo uma ngabe ungayithandi uthi ngoba idla ukudla okungcolile right or mhlambe khona izinto ezenzayo emzimbeni wakho right is fine ungayiyeka kodwa hayi kuyiyeka egameni lokukholwa uzubhala uthi kule Leviticus na kuDeuteronomy kwathiwa lezo zinto azingadli ziningabe izinto ezabhalwa kule yancwadi but now ivangeli kaKristu Jesu alimiswanga ngokomthetho wamaJuda even amaJuda kwadinga ukuthi aphume emthethweni kuzamukela ivangeli uma esemthethweni asuke ngekho evangelini ivangeli limiswe ngomusa neqiniso limiswe ngoKristu kuphela alimiswanga ngalomthetho uNkulunkulu ayobhalile ubhalela amaJuda ewubhale ngoMoses lo umthetho wawufakazela into ezoba yiyona yona now iBhayibheli malichaza lento eyiyona leyo lithi lento eyiyona yona umzimba uKristu Jesu right bese mhlamba ke sichaza uzoyizwa kahle la nansi sifunde ngoba ngifuna ukukhuluma into bese umzalwane ngazi abazana bayikhanda lencwadi bathi ha but kukhona bazana asazi interpretize ukuze liswithe ukuthi thina sifuna ukuthi lithini silisho njengalokho libhaliwe lapha ku Colossians noma kubase Colossae chapter 2 ku verse 16 but ufunda kuqala from verse 1 umpostoli Paul ulungisa izifundo ezasengenile phakathi kwabazalwane baseColosse even nakubase Galatians ezasengenile ziza nabantu abathi bashumayela ivangeli befundisa abazalwane ukuthi hayi ke umzalwana ukudla ukuthi umzalwana ugcina amasabatha umzalwana ufanele uobserve nawo amafeast wathi umpostoli Paul lutho kahle msana ukuganga nini
sukani kuzo zonke lezi indaba zokudla uthi kudliwa nanibizwanga nina ngalelo bizo indaba zamasabatha athi anibizelwanga emasabatheni indaba zamafeast athi anibizelwanga emafeastini wathi into enibekwe kuyo nina yinye uKristu Jesu wathi umuntu usindiswa ngoKristu Jesu asizi ukuthi iyayisho lento ngisho inehloko la ithi ukuxwayisa ngezifundiso zamanga so lezi zinto lento engizokhuluma ngayo la uma kukhona umuntu ofundisa ngayo usesifundweni samanga khumbula ke izwi litheni ku1 Timothy lithe abantu bayohlubuka ekukholweni benake izifundiso zani zamademoni benake izifundiso zamanga asizweni ku16 uthi ngakho makungabikho umuntu onilahla ngokudla neziphuzo khona abazana bathi ke malithi ngeziphuzo lisho ukuthi ngotshwala nani cha mzalwane musu ukufuna ukuyimisinterpreta ngesimabomu incwadi siyazi ukuthi idakwa ngengene ezulwini sho malithi ngephuzo kukhona izinto abazalwana abanye babesho ukuthi ngakuphuza ukuthi nokuthi kanjani alikhulumi ngilokhu nje ngophuzo odakwayo la likhuluma ngephuzo khona abanye abazokuthetha hayi kanjani lokhu kanjani nawe uyayibona kodwa into uyayibona nje ngizokwenza example njenge athini le khona lo drink le idragon isengiya lokhunjani bazongishaya ke mangithi ngakhuluma kodwa nawe uyabona ukuthi ngithini dragon uyabona bazongishaya manje bona monster and lapha ule monster 666 le in Hebrew that 3 lines or 6 but babhalo in Hebrew so but angikho lapha lithi ke ngokudla nangeziphuzo ithi noma ngemikhosi noma kwethasa kwenyanga besithi noma ngamasabatha akusho lutho ukuthi singabazalwane sikhonza nini sihlanganyela nini futhi isabatha kusukukhonza kusukuhlanganyela wena uzokhuluma ngesabatha uzokhuluma ngokuhlanganyela you are missing the point isabatha lela ngomgqibelo lisho ukubumula because the term sabatha isho ukuresta but namhlanje kunabantu abavukayo endabeni ensindiso bezositshela ngendaba yamasabatha kufanele sihlanganyele ngesabatha mungaya lapha kaIsrael ngafona lo munye mama ngifundise ngaso lesifundo samasabatha ukuthi ukusabatha isabatha lisho ukuthini wathi mntanami ngiyaqala ukubona umzalwane echaza ukuthi benga-Israel ka-Israel ngomgqibelo Saturday hayi bayahlanganyela abahlanganyeli abavuli kusho iTV imoto ayiduma estradini that is to Sabbath to rest but now amasabatha ayehlukene kaIsrael ukuhlukana okuningi khona amasabatha aye ngoba igama lesabatha lisho holiday ngiyakubona uyava but you understand ukuthi the holy holy day yeah there is why even not seen ama holiday because we copy it from Israel sasingena ama holiday izizwe nje zonke zomhlaba zazingena ama holiday akho umuntu lawo kuthiwa khona uyaphumula khona but because lento uNkulunkulu wayiqalile ngoIsrael ukuthi abantu bami mina bazoba nezinsuku zokuphumula la kuthiwa khona you stop doing your customary duties makuthiwa uyasebenza udrive taxi kuthiwa namhlanje udrive taxi uhleli nomndeni wakhe that is to Sabbath. That's why not seen nawo ke manje lama holidays and the term holiday thathelwe kutheni it's a holy day yeah isuku elingcwele so ngeSebheru bizwa kuthiwa ama Sabbaths ukuresta lokho so uma ufunda laphana kulokhunjani ku Exodus into eyikhuluma uNkulunkulu la ukuthi abantu abaphumula asho ukuthi abahlanganyeli izithi na inkabi mangabe unenkabi singasebenzi athi nincekazi yakhe njani angasebenzi nawe nindodana lokho angasebenzi abantu bathi bagcinisa abathi kodwa amateksi abagijima la emgaqweni ngobaba lebali bangeni bathi bakhonza ngesabatha ushem kodwa izinceke zabo ziyasebenza abalazi isabatha ukuthi liyini ukusabatha kusukuhlanganyela on Saturday kusukuhlanganyela on Saturday is to rest ukuhlala ukuyeka ukwenza izinto ozenzayo. That's a proper explanation yokusabatha. Kodwa ahlukene kamasabatha ngelila mhlambe uNkulunkulu mayisiphi isikhathi so esikhulume ngawo lapha ku Leviticus 23. Khona amasabatha awensuku. Mayibona isawenza ama-date not awensuku ama-date. Ngoba izinyanga zaka-Israel zayihlukene. Zinani nalezi zethu. Kukhona uNisan uAbib. Asinayo thina calendar yamaJuda. So nge-15 nange-21 zika-Abib bekuba namasabatha for umcimbi lo we-Feast of the Unleavened Bread, umcimbi lo i-celebration e-Passover. uJesu siyazi nje ukuthi wafani because wafa ngensuku zelokhunjani ze-Passover kubhaliwe lo shuthi kwakuyi-14 we-15 zika-Abib uJesu Kristu kodwa simazi wazalwa nini futhi akubalekanga kubane bekubalekile kaNkulunkulu ukubhalile whether uChristmas noma kusuChristmas asasi futhi asingeni wofuna ungena protector manje masithintana indaba sengiyacabanga ukuthi kanti umotho
kahle kahle ayikho idate kaJesu ukuthi wazalwaneni. asibhalelwanga yona mhlawumbe khona abenza ihistory abayaziyo mangathi ofanele sithole ngafanele sisigubhe kodwa la ngokumbhalo Kanti akazalwanga uJesu akazalwanga nge25. eBhayibhelini akukho ukuthi wazalwa nini futhi inkinga ke ngeBhayibheli ngencwadi ngekhalenda yamaJuda ayinayo nje uDisemba ikhalenda ngikeda kuchaza ukuthi inyanga zamaJuda hlukene kunezilo khona Abib khona Alul khona obani ayinayo nje uDisemba so but that is not the point. The point is zonke lezo zinto azisho lutho indaba imi ngoKristu Jesu umuntu ukholwa uJesu asindiswe naye uNkulunkulu into ayefuna ukusifula ukhunjana ukusivezela yona now angiqedele kulento ngaze ngishiye phakathi bengichaza indaba yamasabatha kula masabatha kufakwa wonke amasabatha wonke awasasho lutho kumzalwana amasabatha whether kuvela umuntu ethi ngoba sekunenkinga inkonzo nje ezini ukuthi mongabe ungagcina isabatha uyeza unamanga lo nje usho njalo unamanga asindiswa ngesabatha asindiswa ngoKristu uJesu uma uthatha isabatha wathi lona libalekile then uthathe into edaliwe wazoyilinganisa nomdala ngoba uKristu uJesu ungumdala uJesu nje umdala akwazi ukuthi usuku olidaliwe ngoba uJesu umdala wensuku uNkulunkulu umdala wensuku alikwazi ukuthi usuku ngalikhulu kuNkulunkulu kwakune purpose waya emisa isabatha ngakho uJesu Kristu mayekhuluma athi ona nonke enikatheni nensindawo zani kumina ngizonika impumuzo le mpumuzo esesithola leli ababeyithola bona ngokuhlala thina sesithole eyiyona yona impumuzo ngoba isabatha lethina uKristu uJesu there is why bengamunderstandanga namaJuda abathi niphila isabatha nesuku lesabatha we understand ukuthi lento ayimiswe kanjani namanje kunabazalwane abanga ngelina ngithole isikhathi angikho endabeni yamasabatha ngiyandlula ngizothi abazana abagadi imlayezo ezayo kuthiwa imlayezo yensindiso antakusini but kuthiwani ke la ku17 kuthiwa lezinto okuyisithunzi nje iziphi izinto ezisithunzi indaba zokudla ukuphuzwa amasabatha nani nemkhosi lithi zikaNkulunkulu okuyisithunzi nje salokhu obekuza kuza kepha umzimba ngokaKristu in English ithi kepha the substance into ekuyiyona yona yini is Christ noma the body of Christ so now insindiso yethu ngomzimba wenyama kaKristu Jesu naku la sibekwe khona thina asibekwanga kuzo zonke lezi izinto namhlanje sitshelwa ngazo ngasibona isikhathi sethu siyahamba ngicela ukufunda lencwadi leka Galatians asinale linye ivangeli lithi limi ngento eyodwa limi ngokuthi umuntu usindiswa ngoKristu Jesu njengalokhu uJesu Kristu akukhuluma njengalokhu uMose aphakamisa inyoka yethu sihlala athi kanjani indodana yomuntu kumele njani iphakanyiswe bese ukuthi lona lozokholwa yiyo njani izosindiswa sikholwa uJesu bese siyasindiswa yonke lembono eqhamuka namhlanje ukuthi yey kwakunje ayisebenzi yonke lo mbono asizweni ke la Galatians chapter 1 verse 6 isihloko salencwadi sithi ukuhlubuka kwabaseGalatia kulo ivangeli eliyilo likhona ivangeli ekungasilo ukhona ivangeli ekuyilo eliyili lelesalishelwa abapostoli abakaze abapostoli bekhuluma ngembala kaJesu uthi ayimnyama noma ayimhlophe noma ayeyelo because it was not important bana kwakubalekile sasotshelwa uPeter bana kwakubalekile sasotshelwa uPaul akwazi ukuthi ngaqhamuka abanye abantu sebezozenza abapostoli sebezoqala elinye ivangeli elikhulunywa umuntu lingasekelwanga la liqala omunye umuntu lo muntu isisekelo salo fanele silibize lelo vangeli ngegama lakhe nabalandeli abawolandela fanele babize ngamagama ayenze example thini uma ngiza mina nento engabhalwanga la embhalweni ngiyifundisa isisekelo sayifounda leyo nto mina so abalandeli bami fanele babizwe ngokuthiwa amaphelelanians hayi ama-Christians cause aphethe umlayezo kaphelelani there is why abantu ababelandela uNicholas uJesu Kristu ababiza ngama-Nicolaitans ama-Nicolaites because babephethe isifundo okungasisi isifundo seChristianity baningi namhlanje abantu abeza nezifundo emagameni abo kodwa bafaya ngaphansi kweChristianity bedukisa abantu umuntu athi hayi sengizwile ukuze ukholwe kahle kufanele ukuthi angazi ubeka kanjani kufanele uthandaze kathathu ngo12 ngiyenza example nje kube umthetho loyo noma kube idoctrine akusisifundo lesowelanani ngokwezi kaNkulunkulu so esakhe leso ngimthanda lo baba oseNatal wavelwa nje abalandeli bakhe abasiya amaKristu amaPlantians amanawo somnalo because wabona ukuthi ya ngiqala into yami abenze njalo abantu bangadukisa abazalwane uma uza nento yakho tshela abantu ukuthi hayi lo nguphetho kwami kuze abazalwane bangaduki azi kahle umuntu olandela lento ekhuluma ukuthi ulandela into yakhe asinasi isifundo esimi ngombala ukuthi uJesu wayemnyama manje asinaso
umzalwane oshumayela leso sifundo fanele leso sifundo sibizwe ngegama lakhe. Mangabe umuzi igama lakhe kuthiwa imuseology, abamlandela ama-museans, akusiya ama-Christians, angivaleke bazalwane, ngama-Gandhians James James ayisho James ama-Jamesians okwakho ngakubi ngoba ngabuyela kwe-Christianity ama-Christian wena confuse abantu wenda. So lithi maliqhubekayo lapha kuthi sithi ngiyamangala ngokuba nemhlubuka masinya kangaka yena wanibizela emseni kaKristu niye kwelinye ivangeli. Silalele kahle ithi niya kwelinye ini ivangeli. U7 athi elingesile linye kuphela ukuba kukhona abanididayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Baphendukezela ivangeli leli likaKristu. Makuthiwa into iphendukezela kusho ukuthi ngamanye amazwi uthathe yona. Wonke ukuthwele leso siqoko. Usithwale ngendlela ukuthwala. Mawungathiwa usiphendukezela usithatha usithwalele kanjani ngaphandle. Kodwa yiyo yona leyo. Bathatha leli ivangeli leli. Beze na kodwa sebelihlangakezela. Isandla masimile usiphendula nje ukuthi into ilethe ngalenye iface. So bathatha ivangeli leso abefunda imibhalo. Uzokuzwa umuntu ethi iBhayibheli leli la phendukezela ahamba eBhayibhelini akhothi uyiloko iverse bese uyamanga lo muntu uyaziza ukuthi uthini uthi iBhayibheli iphendukezela iBhayibheli lishintshiwe iBhayibheli eze la eBhayibhelini athi libhalile izwi kaNkulunkulu ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokusolulwa. Why do you quote the very same Bible othi liphendukezela mengabe ukuthi wena ulikholo? How does it make sense? Yebo ngoba fanele uthi hayi angisakhoti mina eBhayibhelini bese wena kuzela neBhayibheli okufanele sihambe ngazo siconfuse. Umoya weconfusion awubuyi kuNkulunkulu. Akekho umuntu ongathi ubuya kuNkulunkulu afika asisuse eBhayibhelini bese eshiya nowhere. Ashiye nje sime siqinisa sePatmos. Mase simbuza ukuthi sifundeni yena uyakhota eBhayibhelini walela thini? Shuthi uyohlanipheka kangcono wazi ukuthi kuphi kufanele ukukhoda. Nalo moya wakho omlokhu njani omlawulayo othi iBhayibheli lishintshiwe. Thina sishiwe neBhayibheli. Sikholelwa ukuthi lezi zinto ezibhalwe la zinjani ziyizo. Uma uzizela nomlayezo sibeke phela ku position ukuthi yini ekumele sinjani sihamba indlela efanele sihambe ngayo because the Bible says God is not the author of confusion. Abantu abaningi abezana lemlayezo elokhunjani ungayazi buya bazodida nje abantu. Ukutshela ukuthi uJesu Kristu wayemnyama kusiza kuthina. Mase sikutholile lokho then what do we benefit? Senze njani ke manje? Masikhula sithi uJesu omnyama. Ubusithini wena ofana nebala la wena ofana nebala lami osesingcono sithini ngalento i-edify kuphi ibandla then okay is fine abelungu ke basizakala kuphi ukuthi uJesu wayelokhunjani kuthiwa ngabelungu abasidumise noma bayeke indaba yensindi singeyethu kanti lithini izwi asho ukuthi uNkulunkulu wathandizwa kangaka wazonikela ngendodana lulithi wathandizwa kathandanga amaJuda. So uma siletha umlayezo kaNkulunkulu fanele we must shy away, we must do away with indaba ukuthi kwakumnyama kwakunjani simemezele umlayezo ezweni lonke. Na umlayezo uNkulunkulu asithume wona ukuthi izwe lonke uyalifuna ukubuyisana nalo. Uthi hambane ezizweni zonke zomhlaba. Nizenza abafundi bami hayi kubantu abamnyama nobatshela ukuthi ibone ngabenza njengoba sekunalo umlayezo ibone ngabenza belunga ngazi bayi byproduct yani noma bayi byproduct bathiyani babuya kupha belungu abantu babuyo olwandle yebo into engekhona umuntu ongabuya olwandle khona umuntu ongabuya olwandle abelungu thoba babuyo olwandle yabona into engekho konke it's contradict the scripture. Asifunde nale verse ngifuna nje ukuvala ngala verse ngoba balekile uzubona umuntu neqamba manga unjani asiqedeleke la ithi ku8 kepha ke noma kungaba yithina noma ingelosi evele ezulwini noma ingelosi evele ezulwini noma yithi usho bona uPaul Paul noma ingelosi evela kuphi ezulwini uthi kungaba yithina noma ingelosi evele ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene naleli esanishumayeza lona ithi makabe ngoqala ekusiwe noma ngabe ingelosi evele ezulwini akumele iphambanise lo mlayezo obhalwe la. Umlayezo obhalwe la ukuthi bonke abantu basindiswa ngoJesu akusindaba embala kusindaba amaBhayibheli angazi kanjani namagama ukuthi igama lika Jesu akusuje zonke lezo zinto zika Satan lezo zonke lezo zinto zika Satan ezizoletha confusion ebandleni kaNkulunkulu abazalwane bagcine bengazi kufanele babambelele kuphi. God is not the author of confusion. Uma uNkulunkulu ekhuluma into usala wazi kahle ukuthi la kwenzakalani akakuconfuse uNkulunkulu.
uNkulunkulu uno, uyes. Akukho ukuthi uhamba ubuza kubantu uthi senze njani. Njengalokho kwenzeka namhlanje abazali bahamba bayabuza ukuthi kahle yini ekumele mangathiwa nje angayikhuluma lento. Uyambuza ukuthi kahle yini ivangeli kaJesu. Nabantu abashumayela sebeyabuza manje. Nabantu namaKristu ahamba yabuza. Ukuthi kahle yini kufanele sikholelwe uyiko. Namhlanje kuzothi ungalidli izambane. Kusasa kuvuka omunye athi hayi izambane alinankinga. Lidli izambane kodwa nje obheka uma udla izambane ubolboyila. Omunye uyavuka athi hayi bazalwana sibizwa ngaleyo nto le. Esibizelwe kuko kuba sizokholwa ngoNkulunkulu ngoKristu Jesu. Hayi zonke lezi zinto. Namhlanje khona indaba ukuthi ungahlanganisa ukhala abanye bathu red and black. Ngezwe babuntu lekhuluma ngoblue and nangiqala ukuzwa kukhona umzalwane omtshele ngoblue nango-white. Bathi umoya lokhunjana kamati. Zonke lezo zinto imbala nje buya kuNkulunkulu. Ngithiwa ured awugqoki. Ured awugqoki yonke ured umbala wegazi. Onengani ublack nje wanethu lezi black sensenfa kusathana ngaphakathi. Yebo indaba. I-confusion yonke le. But ithini kizwe? Lithi ke noma ngabe ingelosi evela kuphezulu ezulwini ishumayela elinye ivangeli esingalishumayezanga lona ithi qale kusiwe. U9 athi njengalokhu sesishilo ngisaphinda nakalokhu ngithi uma umuntu enishumayeze ivangeli eliphambene nalelo enalamukela makabe ngoqale kusiwe. Asinalo elinye ivangeli kodwa ile ivangeli likaKristu Jesu. Now endabeni yokukhandwa kwabantu asiyeni la ukuthi sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kwencwadi yamaHubo. Uzokuzwa ukuthi akekho umuntu okuthiwa lo muntu lo wave lo lwandle. Nga umuntu onenqondo ofanishina kanje bezothi shuthi ulwandle loNkulunkulu. Malikhona ukukhanda umlungu ecreative sikhuluma ngama-mic la amanye akaqhamuka kubelungu amafoni amanye aqhamuka kubelungu. Yebo lo nto ziningabe izinto ezabelungu abazenzile. Powerful things. Vele kukhandwa ngiphansi kolwandle. Asazi kukhandwa but ake sime ngaleyo nto le. Uma uNkulunkulu enza umuntu mhlamba ke sixoxe le nto le. Uma uNkulunkulu emenza umuntu wathi umenza umuntu kumuphi umfanekiso? Umfanekisweni wakhe. God is God not creative. It's creative. So umuntu uzohlala kanjani angabe creative mangabe uNkulunkulu creative? Zonke izinto nje makuthiwa ikhanda into iqhamuka kumademoni. Amademoni are creative more than umuntu emfanekiswa kaNkulunkulu hayi amademoni. Am I making sense to you? Yeah, it makes sense. Zikhona izinto ezenziwe ngabantu from their creativity abayiphiwe uNkulunkulu. Uma kwakhiwa itempeli uNkulunkulu wathi uMoses aqoqa amadoda anobuchwepheshe noma nobungcweti bokwakha. Owafaka umoya wakho ingcwele. Right? Kuze kwakhiwe itempeli. Nezitsha ezazikhona etempelini zakhandwa ngaphansi komkhathi. Itempeli kaNkulunkulu izazitsha. Inkembe ezayiphatha malokhunjana zakhandwe kuphi? Ngaphansi komkhathi. Inkembe nje creativity yakhona ibuya emkhathini. Akashonga uNkulunkulu mangabe ekhipha lokhunjana umuntu ezulu uthi wabeka ingelosi ayiphetheni lo ngelosi. I want this thing of worshiping the devil. Now everything is about the devil. Devil is this. What about God? Uma uNkulunkulu ekhipha umuntu ensimini yase-Eden ubeka ingelosi ephethe inkemba ezunguleza indaba nje enkemba ivelanga eBhayibhelini kwenye indawo ngaphandle kwasezulwini. Leswa even izwi lithi izwi likaNkulunkulu liyinkemba. Ayikho into usathana khona ukuyenza uNkulunkulu engayenzanga. Right? So as much ungathi kukhanda emkhathini noma kunjani sibheka ithi into isebenza kanjani. Angenza example ngalento engishona. Umlomo ukhanda uNkulunkulu but ngawusebenzisa umlomo ukuthuka abantu. Khesa abantu. Does it mean nakufanele sivala umlomo? Sithi umlomo ubuya kusathana. Angenza example nje. Ngento ethandwa kakhulu abantu besikhuluma ngayo. Kulalana kwabantu. Kubuya kuba. Is it demonic? No. How you use it? Yeah. How you do it? But uNkulunkulu wakwenzela ukuthi what? For reproduction. We can't just demonize everything and everything now is demon. We are like to a demon. Amehlo uyasebenzisa amehlo ukubheka ukuthi le nto mangiphumala ngintshontsha. Right, but abuya uNkulunkulu. Angifunda bazami ngicina ngafunda ngale. Ngizama ukuveza indaba ukuthi we should not demonize everything. Because we are glory by so doing what we are worshiping the devil. Satan is Satan. Lapha kumaHubo 24. Umhlaba ungaJehova nokugcwala kwawo. Izwe nabakhileyo kulo. Umhlaba ungokabani? UkaJehova nokugcwala. Nokugcwala nezwe nabanjani? Nabakhe kulo. Abelungu bona. Abaseba Jehova. Indaba yabantu aza. Okay, asize lana ke. Sathatha basebenzise kakhulu.
nabantu abamnyama basetshenziswe kakhulu bayathanda ukuworship awana moza kwabantu abamnyama thina sine pride nje efile thina njengabantu abamnyama it's very painful sibuye so ngenza ngathi ubuntu itheme ubuntu akusiya abantu abamnyama theme nje ubuntu akusiya abantu abamnyama ukuthi nje sibiza ngezo humanity ikhona kwesingisi abantu abamnyama ibona abangazwani okwendlula Africa nje is the most divided continent yona iyodwa masingakhuluma izinto ezenziwayo labantu njengoba kwenza ukuthi ngangifuna uyithinta abezi la South Africa ngoba befuna 85 South Africa noma we benefit they are coming to take away and are destroying our country in the name of Africanity and pen ban ama Africans awazwani bobuzo pirate abadlali bakhona abake ba travel aba Africa bafika baphathwa kanjani ne kwa wena uyayazi lonto lama Africans ewodwa wazwani so angifuna ukungena kule nto ngoba thina njengabantu abamnyama sinalo moya ukukhohlisa ngize ngithi mangikhuluma leyo mase sifuna ukuwushiphana kakhulu ukuthi hey abelungu basicindezela kanjani ngibuza umbuzo simple mina ngithi makunjalo ushaka wayebulala abelungu ngoba isizwe samazulu sakhiwe yini isizwe samazulu ngani labantu abelungu kodwa siyamdumisa sethi kwakuyiqhawe kwakungekho wrong mayedla izizwe zamathembu zanandani angifuni ungena lapho ngifuna ngiveza nje this picture yana ukuthi thina sinamanga siyelo kunjani ngeke ukuthi ziningabe izinto engayithinta ngathi thina abantu nathi sisetshenziswa kakhulu futhi siyakuthanda ke nokuthakatha siyakulwelwa futhi thina abantu umuntu omnyama ukubona udrive imoto encane ufisela sengathi angakuthakatha ufi then sithandana ngani sikhulumana kabi kumanje kuphethe abantu abamnyama la eSouth Africa benzani size sithi kwakungcono kuphethe abelungu basicindezela ukwendlula angikho ke lapho ngila asifundeni la encwadini yezenzo engathi ngiyapolitika manje mina ngibizela ukuzolo kunja hayi siyathi phela siyana sithinta konke mntu lapha kwizenzo 17 verse 26 sesiphelile isikhathi okay ngisho drink seyiphuzo wayeqeda oh yeah so lithi lapha na kwizenzo 17 verse 26 lithi wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba wamisa izikhathi ezinqinyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo now ukhiye la lithi izizwe zonke zenziwe ngani ngagazi linye zenziwe ubani uNkulunkulu now uyahamba uyakumlungu ufika umsikela ubona ukuthi kuzophuma igazi enjani phuma igazi enjani libomvu uya kumuntu omnyama phuma igazi enjani libomvu uya kwiChina phuma igazi enjani libomvu akekho manje waya belungu bona bathi ukuthi ababuye olwandle kodwa benegazi elibomvu mama ngabe ngenziwanga uNkulunkulu waye benegazi elibomvu waye ukhona ukuthi igazi lakho likhona ukuthi liyosiza umlungu kungathwali ligazi lomuntu omnyama kodwa kuvele kubhekwe itype likhona ukuthi nelomlungu kubhekwe itype twile le type yaqondana nale it's because it's not about the color it's about blood phila kwenyama yonke kusegazini leso uNkulunkulu athi abantu mabangayidla inyama enani negazi because phila kwenyama yonke kuphikisegazini leso noJesu Kristu asabuyisana noNkulunkulu ngani ngegazi esiphambano sango kwase sona ukuphila okusha ngizagcina ngiconfuse mangizoyikhuluma kanjalo thi ngiyeke kanjalo kodwa ukuphila kwenyama yonke kusegazini igazi lonke libovu alikho igazi elimhlophe alikho igazi eliyelo lokhu sitshela ukuthi sonke sibuya kumuntu munye uAdam akekho umuntu ekuzothiwa la ubuya olukunjani olwandle ngeke umuntu obuya olwandle wabuya olwandle inqondo ayithatha wabuya olwandle umphefumulo uthatha umoya uthatha ukuphila yeah like okay I get it ukuthi sidalo uNkulunkulu sonke yeah but kuyenzeka ukuthi kube umoya kaSathane uinfluence angazi ngibe kanjani njengoba uchaza ukuthi ayikithi uSathane into angayenza uNkulunkulu angakaza ayenze ane ubheka uNkulunkulu uqala then azothatha lokho yeah so kuyenzeka ukuthi mhlawumbe intombazane ibe pregnant or couple ibe pregnant nge-influence kaSathane angazi noma ngibeka yeah kuyenzeka uSathane unenzalo even uSathane kuyenzeka impela kunabantu abazalwe ukuthiwa impela la these people are demonic by birth kuyenzeka but those are very complicated issues ekudinga ukuthi ngempela asine izinto esingamemezela ngazo sikhulumela because we can end up confusing unless uNkulunkulu ukuthathela ukubonisa lezo zinto but there are people who are demons by their birth by birth ngengezo sinye story mina kunje ngathatha isikhathi makuthiwa ngesixoxe senye couple eyahlaselwa ama satanists bazozalisa umama lo couple
amzalisa ilokhunjana umntwana. So angazi ngisherela kanjani leso story ngoba ngasibona sixoxa intombazane ku TikTok but it's a real story. So uSathane wasitsizwe la uzokuzwa lento lemisho ukuthi kuthini. Sathane uyazala na inzalo nje yakhe kodwa uNkulunkulu kunezinto ayifihlile. Ngiyangathandi ukuletha izinto uNkulunkulu ayifihlile kubantu ngoba sigcina abantu bayithanda lezo zinto lezo angazi bayile ngoba uma waxoxa leyo nto abantu bathola bethi na befuna ukizwa ayimsiza umuntu yonke leyo nto le ukuthi uSathane hey kanjani umi kanjani isigodlo simi ayikusiza ngalutho ungazi ukuthi isigodlo simi kuphi into esiza umuntu ukuthi umuntu akhole kuJesu abalifuna abantu lelo vangeli ngoba nje umuntu usindiswa ngoJesu bathi hayi lo yasibona wathi isigodlo sika Sathane sile khona ngaphansi kwamanzi udrago uzobona ngabantu sebesondela belandela impela ifana ne666 uze umuntu engakholwa ekhuluma nge666 sebeza abanye babiza uJesu ngeantichrist khona bekhuluma lethu uJesu iantichrist imsangano nje yonke le nto le i666 ukuze siyazi sizwe ngoNkulunkulu eniyeza ukuthi into ekuthiwa mhlambe siyangathekisa you like it or not into ezathu njengamaKristu wa relax 666 years ngoba yamenyezelwa ubani uNkulunkulu wathi kuzoba neantichrist i666 ngeke uNkulunkulu phela akhuluma izwi lingenzeki thina uthi asigade singabe ingxenye yalo sisebenze naye sibaleke nawu ngila asizweni ngizoqala kulokhunjana ku verse 13 weGenesis chapter 3 verse 13 uJehova uNkulunkulu wathi kwesifazane yini lokho okwenzileyo na wesifazane wathi inyoka ingikhohlisile ngadla uJehova uNkulunkulu wathi enyokeni asizwenike qale ke sinyoka uNkulunkulu njengokuba usukwenzile lokhu uqale kusiwe phakathi kwezilwane zonke naphakathi kwazo zonke izilwane zasendle uza kuhamba ngesisu sakho udle uthuli izinsuku zonke zokuhamba kwakho ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane ubutha bebekwa kuphi phakathi kwenyoka nobani kwaSathane nobani nesifazane bese ethi mayiqhubeka naphakathi kwenzalo yakho naphakathi kwani kwenzalo yabani yenyoka uSathane naphakathi kwenzalo yakho nakula naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe shuthi kuzoba nempi phakathi kwenzalo yenyoka nenzalo wesifazane but asikwazi ukuzovela sithi abelungu bayinzalo yenyoka sikuthatha lokho ngoba khona nabantu abamnyama abangaba inzalo yenyoka ngoba futhi lenye le language loNkulunkulu akhuluma ngalo is a highly spiritual. It's a high spiritual language ufuna ukuthi understand kahle mawuqhubeka kuyilalele kahle uthi thini ithi yona inzalo iyakuchoboza ikhanda lakho inzalo yesifazane izokuchoboza ikhanda lakho ayizochoboza ikhanda lenzalo yakho izokuchoboza ikhanda lakho nyoka futhi inzalo yesifazane ezolwa straight noSathane izokuchoboza ikhanda kukhulunywa ngoJesu the seed of a woman is Jesus Christ Galatians echaza bese ithi wena uyakulimaza isithende sayo inyoka yokulimaza isithende sobani sakho yeah now uKristu but uKristu futhi umele thina ushuthi lento simayelana nanathi ngoba uNkulunkulu la ekhuluma ngesalvation mase kuletha lelo khona as much as aqalekisa but uveza salvation babe ngifuna ukuveza indaba yenzalo ukuthi uSathane yazala nje it can be abantu ababonwayo but ke akusiza into esithunywe zona lezo sizokhuluma ngazo la ngikhona ngila ngizothi abazalwane abangadidwa imlayezo enjani efile khona imlayezo efile asivaleni ngaleli verse bazalwane lapha encwadini kaEphesians thina njengabazalwane njengoba sibiziwe ukuba sizoshumayela ivangeli ngifuna ukuveza ukuthi sibizelweni uma ubiziwe umpostoli ubiziwe umprofeti ubiziwe umfundisi ubiziwe umvangeli noma ngabe umelusi ipurpose yokubizwa kwakhile ngizoyiveza la right kuyakhiwa uNkulunkulu kwiprocess yokwakhiwa ayiyokuconfuse ibandla uma uza nomlayezo oconfuse ibandla awuqoqi noKristu Jesu uyahlakaza asizweni Ephesians 4 verse 11 nguye futhi wanika abanye ukuba babe ngabapostoli abanye abaprofeti abanye abavangeli abanye abelusi nabefundisi ukuze abangcwele baphelelise umsebenzi wokukhonza kwakhiwa umzimba kaKristu ibandla u13 athi size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholo ebudodeni obupheleleyo
esilinganisweni ngiyeqini sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkuluNkulu. Simiselwe thina njengama ministers ngoba bonke abazalwane bangama servants of God. Wonke umzalwane is servants of God. I-servants of God akusiyabefundisi. Enye into lesafuna ukufundiswa ibandla. Umuntu nje okholwa uNkulunkulu is-servants of God, whether you are a woman or what, bese kuba nama ministers. Ama ministry la ngikhuluma ngawo ke. Ngingayichaza nthini? Awichaza. Okay. Uma uya ngokwe government structure, kunabantu ababizwa ngama servants of the state noma of government. Abantu abasebenzela ama department, uthatha omunye umuntu, DG, Deputy Director General. Kunabantu abasebenza bonke labantu ama servants of state lawo. Right? But bese kuzoba ne cabinet. Yebo cabinet. Ama minister ke lawo. Laba bahlala nobani? No, president. Ukuze kwenze njani lama department ahedwe aholo. So wonke kodwa ama servants wonke lawo. So ama servants akusiba befundisi lawe kuthiwa bayafundisa. Wonke umntwana kaNkuluNkulu yini uyi servants. Now ake sichaze igama elithi ke servant. Libuya kuphi igama servants? Libuya from what is the root term or word ya term servant? Because la kwenziwa ama suffix noma nama ayike prefix khona suffix. Ayibuyi from kuma slave. The term kuli formulation yegama. Serve. That is why isibiza kulokhunjana sekuthiwa yini i-service. But it from the term serve, then we get the term servant. Kune suffix efakwayo la. So now lento isho ukuthini umuntu isikhonzi. Asizwe le verse uzolizwa. U12. Uthi ukuze abangcwele baphelelise lo msebenzi wokukhonza, to serve. That's why bonke abangcwele bangama servants of God. Masikhuluma ngama servants of God, asikhulumi ngabefundisi, sikhuluma ngabazalwane bonke. Incwadi ziyakusho lo ngokuhlukana. Senze umsebenzi esisevayo siwenza imupla. Lithi mawuqhubeka lithi kwakhiwe umzimba kaKristu. Sonke siyakha emzimbeni kaKristu. But kunalaba ke uNkulunkulu ayibizele bona abanika izipho uthi lo umpostoli lo nobani. Labo bangama minister but they are also servants. But akusho ukuthi babale kakhulu ukudlula abanye noma bebalekile. Kodwa babakhulu ukudlula abantwana bakaNkulunkulu. So now la ngikhona ngilana. Lithi labo bamiselwe ukuthi ibandla limazi ubani uKristu, lazi indodana kaNkulunkulu. Lithi sifinyelele kuphi? Lithi size sifinyelele ebunyeni sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni obuphelele esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu, ukuze singabi saba izingane sishukunyiswa kwamazi, sipheshulwa yimimoya yonke yezifundiso ngenkohliso yabantu nobuqili obunamacebo okudukisana. So lezi ifundo zonke izayo izimfundo zemimoya zithatha umzalwane njengoba ngisakhuluma. Umzalwane uthi hayi ungabusayidlini kudla ukuni, abanye basikhamba sebebhala imithetho ongayazi ibuyaphi. Isona sisikhandi thina singabantu. Awuvela uvuke ekseni nje ubone ukuthi into ukhala uthi lusu uyawuzona bese uthi sekuwumthetho. uNkulunkulu akafuna ured. Asisikhandi thina isono. Isono ukweqa umthetho kaNkulunkulu. Futhi lento uNkulunkulu ayishilo wathi akayifuni, muke wayeqa sowenza isono. Hayi ukuthi siyacabanga sihlali phansi. Yebo le nto le. So ngithini ke ngalento? Abafundisi bonke nabavangeli nabapostoli babizela ukuthi bazokwenza ibandla libe mqondo munye, libe nokukholwa okukodwa. Ikuphi lokukholwa? uKristu Jesu, ukuthi umuntu usindiswa ngoJesu Kristu kuphela. Hayi indaba zokudla nalensuma sesizizwa manje etrenda la. Insomo zonke lezi zinto ezitrendayo manje. Abantu bayayithanda insomo. Besuke ekukholwa okuyikona kona. Ubani? uJesu. Ngithi abazana babe careful. Uma usuyeke manje indaba ukuthi umuntu usindiswa ngoJesu usunokunye okusindisayo, usenkingeni. Kanti enye into abazantu kufanele bayazi, ukhona omunye uJesu okungasiyena lo bhalwe ngayo eBhayibhelini. Bani isikhathi sekhona ngiyakhuluma ngayincwadi yakuveza 1 Timothy chapter 2 Timothy chapter 11. Khona omunye umoya, khona omunye uJesu, ikhona futhi elinye ivangeli. Right? Ayiko mina siqoqe kahle. Siqoqe kahle ibaleke ya. Amen. Hayi siyabonga kakhulu baba uKhumalo. Sikubone futhi ngokuzayo abantu bangakhohlwa ukuthi nge-18 siya stream, ba check ku channel so bese stream service yange-18. Otherwise James, are we out of wood?